Shalom mahubata haganupan, selamat pagi. Pai maipu kahita lahuanta bani sugut niarion. Parlobi hita tene manjalo hata ni Tuhanta, nagabetada ni partondion bata. Pai manjalo hita hata ni Tuhanta, martongo mahita. Ham Tuhan nai bata Jehovah, nai puji nai pasangap hanami, rohanami Tuhan makatahon terima kasih hubamu. Alani iurupi hamdo hanami, iber hamdo napas kehidupan huban nami, mambain boy hanami puho humbani podoman nami, bani sugut nyarion. Pai mai puka hanami lahuan nami Tuhan, siol hanami manjalo hata haguluhan na humbamu, ase margoguh kanami bani mandalani gulu nami bani gulu siganupari. Haladai Bapa, yondos kon hanami doha ganupan tondi nami hutanganmu. Ase hamba nama par di mata hanami, memberi guguh semangat na baru ban nami, badi na mandalani guluh nami. Ibagas Tuhan Yesus Kristus, jalo hamba tonggo namion. Amin. Kita haganupan kuria hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, nagabe hata ni nai bata bani sugut niarion, ay manatar surat bani buku Markus bindu 10, nai buka maay humbani ayat 26, das kubani ayat 27. Sonon mahatani Tuhanta. Jadi lambin longang masidea, nini sidea masa masidea. Isema anggosonai na boy maluah, ikawah kon Yesus masidea, lanjar nini ma. Seng boy ai bani jolma, tapi bani nai bata boy do, ai haganup do tarbahen nai bata. Ai mahatani Tuhanta. Kita haganupan kuria na hinaholongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, totu haganupan duhita jolma makarosukon sonaha ase bayak hita bani guluh taon, bayak bani harta duniawi. Jana marosu dohoma Tuhan sonaha ase haganupan natinopani ai boy gabe bayak, tapi nagabe persoalan gatido habayakon ai gabe iandalhon hita. Gatido habayakon ai ibain hita nagabe jaminan itonga-tonga ni pardalanan ni guluta. Jana ai do humanay patorang ni sebelum teks ni ambilan taon. Ang wedida kita bani Markus bindu 10 ayat 17 das hubani teks ni ambilan ta bani ayat 27 ijon ipatorang Tuhan Yesus do bahasa adong sada halak namarlitun roh manjupahkon Tuhan Yesus. Aima sada halak nabayak. Nah, ketika ia roh manjupahkon Tuhan Yesus, marsukun do ia hubani Yesus, sonahado aseboy masuk hubagas harajau ni naibata. Jadi ketika suku-sukun ni sada halak nabayak on, ibalosi Tuhan Yesus doai, marhitehon ni namaningon, makorjahon titah ni naibata. Janah, sada halak nabayak on makatahon, domma ihorjahon ni ay humbani hadanak danakon ni. Ita ganupan ketika ihatahon sada halak nabayak ay Tuhan Yesus use makatahon hubani sada halak nabayak ay bahasa adong opena hurang humbani dirini. Aima marhitehon ni namaningon sir-sir do ia manadikon hartani. Tapi ahado na terjadi marhitehon ni teks ni ambilan taon. Ketika ihatahon Tuhan Yesus bahasa halak nama nasihol masuk hubagas harajau ni naibata maningon sir-sir manadikon hartani habayakon ni aido homa namambain pusok paruhuran ni sada halak nabayakon. Asegatido tene songon ungkapan ni hatani Tuhan makatahon ija hartamu ijaido uhurmu. Kita ganupan kuria hinaholongan ni hurta Yesus Kristus ase marhitehon ni teks ni ambilan taon ahanay hatahon ni Tuhan Yesus bahasa bani ayat 25 urahando masukan ni untal lubang ni jarum ase halak na bayak masuk hubagas harajau ni naibata. Totu marhitehon ni ungkapan ni Tuhan on rado lang tarjalo hita jolma. Aido ase hatahon sedo pikiranku pikiran nima anjaha sedo dalanku dalan nima. Aido humanay patorang marhitehon ni teks ni ambilan taon. Izin ihatahon Tuhan Yesus hata ay na makatahon bahasa urahando masukan ni untal lubang ni jarum ase halak na bayak. Totulongang do haganupan halak mambege ungkapan ni Tuhan on. Ase
lang hape rencana ata pe pikirat ta jolma mambayan ase boy hita malua. Sedo habayakon na mambayan ase hita masuk hubagas harajaw ni naibata. Gatido hita biarando hita hubani miskin bani parduniaon tapi miskin homa bani hapor saya. Tapi nayarap kon ni Tuhan hubat tasonahado ase bayak homa hita ibagas hapor sayaon. Ketika hita bayak ibagas hapor sayaon, totu aido homane harosukon ni Tuhan. Jangan lang koma marosu Tuhan, bahasa hita on miskin bani harta duniawi. Tapi sonahado carata laho mempergunahon habayakon taai laho mangurupi hasoman nalegan itonga-tonga ni pardalanan ni gulu taon. Nah hita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Ay do asiha tahon seng boy ay bani jolma tapi bani naibata boy do ay haganup do tarbahin naibata. Jadi marhitihon ni teks niyang bilang tahon ipagol pahubani hita haganupan halak na porsaya. Sonaha do hita ase terlebih dahulu mencari kerajaan Allah ase mencari harta parduniaon. Ay do siya tahun perlu mapindahi rajaon ni naibata dopko siya tambah konon ni do haganupan ay banima. Ulang yan dalhon hita be harta habaya konta na dunia on halani harta parduniaon langboy hape laho paluah kon hita langboy hape mambuan hita masuk hubagas rajaon ni naibata tapi marhitihon ni hapor sayon ta natuguk hubani Tuhan naibata ay do na boy paluah kon hita. Dopko siyang perlu homa idingat hita ahana dong bata ay bersumber humbani Tuhan naibata. Totu anggodong maiyakini hita bahasa ahana dong bata ay bersumber humbani Tuhan naibata. Totu ijay do homa hita mampu mengucap syukur humbani Tuhan naibata. Ijay do homa mampu hita marsiha holongan. Ijay do homa hita mampu saling membantu itonga-tonga ni gulu taon. Halanyai marhitihon ni teks niyang bilang taon tetap mahita mengajamkon Tuhan pangindo hita mahubani Tuhan habayakon halani habayakon ay pitah ibagas Tuhan Yesus Kristus aseboy hita masuk hubagas harajaon ni naibata. Amen martonggo mahita. Terima kasih may sembah kon hanami hubamu Tuhan. Doma ijalo hanami hata haguluhan na hubamu. So nahatongon ase mampu hanami mapargunahon habayakon na doma iberhamban nami gabi guluh nami hite nami mengucap syukur hubamu. Terpuji maham Tuhan jaloham matonggo namion marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Yokop hanami. Amin.